Tačno pre 17 godina, 12. aprila, dva projektila NATO avijacije pogodila su bez ikakve najave, bezobzirno, voz koji je prolazio kao i svakog dana preko mosta ovde u Prijedočkoj klisuri. To je bio voz broj 393 sa 50 putnika, tačan broj se ne zna. Tom prilikom su žrtve u tom vozu bili obični građani i železničari koji su putovali kao i svakoga dana svojim obavezama. Mostovi, kao i vozovi i železničari, trebali bi i služe da spajaju ljude i da spajaju i da služe slobodi kretanja i uopšte životu. Nažalost, tog dana se desilo destruktivno razaranje koje je odnelo živote. Zato ovaj dan i datum treba zapamtimo kao uspomenu na nevine žrtve, ali i kao dan koji se treba pamtiti kao upozorenje da se ovako nešto više nikada i nigde ne sme dogoditi. Venac polaže vede generalni direktor Srbija voz Jugoslav Jović.